Shubor nakaslem jong unongsan hima. Kandai kasian kabaning kong baya kawai na kijingi kai lala banwan ra hakani kanong ba na kabenta ka Khelo India University Games kablas dang ha ka arpaw tarik urampang ha SAI Training Center Shillong. Kani kanong ba klayo ban penlong ya kijingi kai siat khnam lani archery bat kaji pan khaya pan khrum kalalong ka ba itanan ha ka ba layering kat kerdan bat kiri ka perthai. Handai ka basngosi kalong ba ka jala kamshim lala ban say watang iwe ni kinong yele kai ki bani shimbanta ha kani kalimpong bat kani kadai nakadaw ka jingbam shimkhya ka school ba joka North Eastern Hill University bat kam judan ka program ai jinghi kai bapura haswa bakan pha i kinong yele kai bandet ya shimbanta ha kilimpong yele kai inter university Blaju penlong malau usnem hakaleng jongkari India. Banyo rung syaka Khelo India University Games ki school ba ki dei banyo rung shadu kathup ka bapra hako All India Inter University handai ka jala kamshim na yo ban rung syaka ti kalimpong namar ka school ba ni hu kamshim lala ban ai jihi kai pura yaki kanhun haswa bikine yeshim banta shabar jala. Habayakran bu director ka sports department jo ka school ba ni hu Professor Elkma ulay thu baya ka jingi le ka siat khnam ampa jupan long da kani ka school ba hakisnem ki balalet ulong ba kani hu kamdan ni kitiar kitar ki babyang nalor bakilong ki baremdor kamdan ni ki coach bat itu itaw ya ka rukom pnya ya kani ka jat jingi le kai handai habawan ban yeshim menta di ki school ba na kaleng jongkari director ulong ba kalong ba sngow benut haba amyo ban sei kinong le kai sya kani kalampong bat ula kubur ba kapor kaladai ban penlong ya kum kani ka jat jingi le kai haki snem ki banwan ha ka bayde ba ka jingbam yo rung ki weipat ki jingi le kai sya kani kalampong u Professor Kma ulong banna kaleng kani hu kamdan ya kamang pisa ka kham he ban penlot hagi kam ye le kai ba de na ni ka daw makalabu jing ki kan hon ye le kai makin amla ban yo rung sya ka Khelo India University Games ka archery jisha kade ka wai ka event ba ngi hapo ka university ni panchu penle kamta me ka inter college nimle number kawai ka tiar katar ni medan te ka sports department jongi ri kimdon ki coach ki babiak nim itu ikhawi kum no bang nya ja kane game hado mata nado pasdang kanihu kamju penlong ya kane ka archery event la hari gi suthu ba da pepet ki tiar kitar ki baram lese rangi yo player ro ngimtim no college lese kan numon balaban beras saya tak kita jumpa dengan simpota ini ke competition. Hari dapat pada kumne ngi bawan ki university naka keleng saudong jangkari. Don hijing sngo bunno lese dibadon ki player jongiru ba simpota lang ni. Hari namar ka sports department ni hui ka pisa jongka ka baduna. Tingidon ki events bangi saya penlek kum football lene saya badminton table tennis basketball cricket kini ki track and field events ki volleyball ter hari ka archery hadu menta ngamkan mau ba ngi laju le sisedru hari le se la de ka por bangi la ban perkhat ba ya kani ki event number ka de ka kalat ki ban le se de ki bit lagi khna jungi number jisa kumba petle ka archery jisa nado ka por na thai mo ngi le ang ka archery la de ka traditional game jongi jisa hari le se por panado pas sedang hi ka sports department nang ngim koi perkhat ba ka archery devan simkhya kawai dia tat kumangalawang deka bisa lese nanne syakman nama ngila i kumne namar ka sarkar India ro ka ya seluruh yang iban simta kini ki games mat kum gini kum ka archery na thai kala de ka por ba lese ngin ya kran lang bat ka baru visi jongi bon kiu ya ka bacha jongi lese lengba ka Khelo India ngila banyo pisang ngila banyo ki equipment nama khamtam ki equipment badon kame namar ngamtip sisa ki nom degi kena bawa pulih ki college jongi ba fer ni huleng imdon ngatep hari ki kena college ki ba dan haki college jongi ngamtip kat mungut really tidak pen effort ya kene ki tamut ni don kam pisa man pemai ka event ni don kam ka infrastructure tamut ki kini ki tiar gitar ka ki coach bobiang here is an information for the archers ngamtip hado kanu ngila Chandigarh University hado kanu ngila ban Jasmeet Singh in target number 1C Uday Kamboj in target number 2C Kundero Venkatri in target number 15C and Harpreet Singh Maan in target number 16C I will repeat again for the Chandigarh University Jasmeet Singh in target number 1C Uday Kamboj in target number 2C 15
is Kunderu Venkatri and Harpreet Singh Mann in target number 16C. Raiwan Gibril nak leng saudong tingi debadan sagi jongi wele ne ar ngatrai sungu kemen Another archer, Tashu, ki kena semla jongi ban recall pensilu ki moment ban simbata is in 29C. jingle kai Chandigarh University, archer Tashu, recall moment in target number 29C. Kilo India University Games. For the Guru Khasi University, National Ritik Chahal in target number 1A and Simranjot Singh in target number 2A. Don hi ka jingbu Guru Khasi University, Ritik Chahal in target number 1A and Simranjot Singh target number 2A. Habia trelang bat ka state government bat ka nihu ngi habia trelang nomor center lese na ka lingba ka Kilo India ngatra larang ibu ka proposal babiang lesi kila ban aya ka pisa ban Compound में tangbang hi habia trelang पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला, nama langi astu bagi SRM यूनिवर्सिटी तमिलनाडु, bapulih ki college Dana University. de hapo jungi nama ni ngidon tangga academic control ki ande ka administrative control ka तिलक महाराष्ट्र विद्यापीठ, college bat ka sarkar jo ka ग्राफिक ईरा यूनिवर्सिटी, आप इक्विपमेंट चेक के लिए आ जाए. कंपाउंड में पंजाबी यूनिवर्सिटी, ban yo ban simbantah SRM यूनिवर्सिटी, ki khna ki betul Dana University, baki ni simbantah ki Tilak dadaki dadila Maharashtra, lese ngamtip Graphic Ira University. kan belong lese dangi yo ngathrai kan bhae yangi namar kin kan pensilu ki khna jungi ban poi sakta ka thong namar kumang yi namar ki wan ni ro dapai khna kimbi kiba kilong hi kum ki khna jongi harre lese ki la biang ka training khamtam ni in po Punjab letek Bontli University ki lawan simbantah ne handai nangi badingi myo namar kumbangi ong ka jing jen ya ka Kilo India University Games kende ben gitu ki balade poi haka national level ki de ki top 8 ladang impoi saka siki ba ni se sahaka hakmat lesi ngimyo ben kata ni sosi ben ong ba hadu mata hakno ke event bangi penlong bangi lade penlong nakan ni hu baki la pha tim keleng sadong ngimpat yo awai itu confirmation ka Kilo India bangi yo simbata haka football ne cricket ne kumkani ka archery ne namar gitiba kani ka Kilo India University Game kala ya hakaleng Southern Java North East kamtam ka wadang Royal Global University apa Guwahati ki events ba kambun ki lohong tu harenga sungo baki kiwi ki events idon kiwi university kum ka se ka football ka labang apa Mizoram University kum ta ter tenga khmil ti wale se ladangi biang ka budget hani hu nawangin habia persang namar kan ni hulai ka kaduna ka budget lese atpo sanna sisnam banlek par ki inter college events ban phale ki team sajingai idon ka pisa kambun ngan sa kendu yo visi ngan ong lese pan kilo ka budget jongi at least bo proposal nomor mentate financial era jin kun dun dala tan le ye harre lada ni don lan in pan kilo ka budget jongi lada ka ki tamap I habra sa UGC habo proposal sa ka UGC lada ka UGC ka Ministry of Education ka pan kilo ka sports budget jongi ila ban thit kitar gitar lese ni yo ban ai training ka bobiang ni kena ngatrai haki por ban wan lese ngin yo sha kita ki players ki ba tibet bansim mentah hukum gini ki event but kin poi sa jinga MD tang haka university Kilo India University Games lese poi haka national but ki international level. Citizen first is our motto. We believe that our citizens need to be connected with government for faster and efficient service delivery. I am happy to announce that we are coming up with a dedicated CM helpline call center